Najljepše oči Trogira su sve, moj život ne vrijedi ništa bez nje. What it is, representing funky fresh freestyling, Tony the master of Kusha. Yo, what's up? This is B-Boy Talajin, representing Germany, France, whatever. This Road trip 2000. Fresh from the stars and beyond. Yeah, stars and beyond. Malo gledamo grad. Jedan, pokušaj. Prvi dik. Jedan. Viš ti majku ti ja ljubim, ja sam htio igrat to da oba daju oba pod vremena i ti sekanje. Nije, neke su, pa jagode čak. Da, kupe jagode. Neke crvene bobice jesu. Bobice. Gledamo lik da ga snima. Pagode. Okraći. Ajvate. Banic. 5 banic. Funky Tots representing Spec Masters crew, Koraca, Footwork Junkie, acting like a monkey. Yeah! Freestyle. No! Jedrim preko mora, gledam more, gdje se meni penje. Evo nas u Zenici, Bronx, Downtown Underground Rocking. Ovdje je takva atmosfera da ne smiješ, usijana atmosfera, ne smiješ izaći iz ovoga. Ne smiješ izaći zato će te opljačkati. Ljudi sa kanistrom benzine okolo tebe. Ako sad sam ga malo tu pritisnija, malo ga trebam obraditi. Trebam ga malo pritisniti. Da. Moram ga digiti.
Da, to je to. Lik bi mogao handstand raditi na palcu, koliko ga... Ali stvarno hvatio krš. Grčo. Jebeno. Bilo nam je lijepo. Lijepo. Straight from the underground Zenica, Queens Boulevard. Up-rock, topping. Daj, ćeš ga reći. Evo nas u Zenici, HDR iz Zenica, straight from the underground, Master Nica, Brooklyn Down, Top Rocking. Nalazimo se ispred Čeva Bližnice. Koraca je naša, on je pronašao put do ovoga. Toga da je pita policajca jedno. Evo nas tu pokraj demonskog alota, tako zvani Demon. Pogledajte te nove gume. Evo sad će par riječi, par riječi će reći moj su prijatelj, Masta Kila. Go Master Killa, tell us something. Yeah. Sunshine. Tired. Very good. I like. Tulipans. Very good. Danny not good. So. Not good. Hrvatska. Very nice. Football. Furley. Not nice. Not nice. Absolutely. No. Absolutely not nice. Down from the underground. Gdje je to? Nemaju televiziju, jebeno. No television. Nema televizije. We must go.